Singda the CoBRA the beating to the CoBRA and Sataga operation Toragami Misham Hapa Copa to Yopunamase Government of Manipur Notice Yaw Yaw the Prasinida. And young with a mandreva, home Saginoris with a Monday, or never Sim Saginoris with a Mandeva. Kaigoma Masigum Pantoka Moiki confidence and Amalevani, secrecy of Bacalism security, or home Sada or Simsada, Pau Pig of never. Assume Bakus in the Valera has your Mian Pongo so Mugi, Munungi, understanding confidentially, a Madumba or Peter Marie, yeah, you were in the Peter with a Mandava. Aduna state no less the Yawan the Naga, Center the higher Podaga governor of Paunaga, Masimba, accent Tona Bagidamota, okay, Pona, CoBRA, Satara Riba, Simbasida, Equi, State Government, Yingli, Bahab City, Mokushi, having a you miss some Mapam Satara, Hat Part of Riba, Cap Kaina Riba, Amagibiles, Gating, Cabri, Boko, Puno, I say, Tori Punoxi, State Government, Yaren, Habita, Hamatoeva, Kano more calm driver, no Tawun to hide driver, no Tawuka Henzile, and my Tawamate, I do me, I see, but do Canano identify to beating the example. Beating now, Tansil, CoBRA, and Silver, Capnarico. More show ever. A top show, CRS, CRS. I don't see the middle Canano identify to Canto do no. But she never me share, Mammy Matasi, I don't know, be a devil. Canano, she said, Caramamino, Canagi Masano. Market talk to Mamino. High producer or government Matone, but good Pazan Matone Teva. I don't shortly CoBRA show every Grandma battling, you know. Can stake a mistake, you know? Masi a singbo, CoBRA, not the Sajinabra, have you go many younger never. I do a single Punamak as a government of Matomani. I do not Masi told you about Punamak as a Kamba, I say, supplement of okay, editor and Haramba. I do security forcing, you know, Manipur. I just pump sorry when you go. National Highway 37, she's a quick petrol diversion, Pinky tongue washing, Tawak Levision. Miss Kagano, Miss Levi was Kagano, my Manipur Pazamiam Kangla. Stay go many Kangla rubber. Manipur was serious of me on Kangla rubber. Kay the one over drivers in the quick guide starting pyro, Levi Kagano. Teasing me over rubber. Jumno, my late behind pain, the bottom phone up within the other. Kay the book, the late me wrong, I say, Marco, Miam, the media told you, Matung in the Hagati, Equi, highway, the Sapada, Equi, security force, Matic Sadre, Equida, Maipai Vishina, harassment or Kole, text, combat, Namdre, Kotre, I don't know, Masiko, starting Pisa, and protest or never. Already told you about Adukanana Nova. Harassment or Dukananova. But you cannot sing from Tokyo. Central force me, lady. State force me, lady. More Matoneva. Don't even missing the book. Pagatpa, Mokubu, Canan Tobo, Tiga Papi, Pazan, Tiga, State force, Central force, and Tiga, Modula, Central intelligent IV lady, low lady, not a state intelligent lady. I see Punamakna. Adu the Natana, Nagataruk, Hatpadachena, Miui. Singsi Makosi than the Pigadra Haibagi Mahota Hena Quigi Naga village volunteer attack Torapasi Quigi a soap of the tum Takpa Chapmanabagi people Mamaka Oina Lampa. Masigi Batangsida pain the Bamea Mamadum Pondok Nari Masuda Makogi demand Kaya Masud Dum Tambase Huitene Sri Rajendra Narayan Das IPS Inspector General CRPF in charge of CRPF, including CoBRA for Manipur and Nagaland, and Sri Larry Dorji Latos IPS ADGP Law and Order Manipur must immediately step down from the respective posts and be transferred. Haiba Wapam Mamsu Tamli. Mazamasi Sumaina Toktana Manipur ki issues in Toktana Kwigi Matamatamgi Purambasing se incidencing, unwanted incidencing Tokpada Koi. Adum matam khara leiramaga chatkiba transfer tawgiba masi makoi moral ground da keno taw kholo habase koi thengnare adumai tawraga su si transfer taw haraga su oja masi makoi si transfer tawre haina khallaga su oja akogi naga taruk ichilinaw legi dabagi justice city
ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕꯁꯤꯗꯤ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯃꯣꯠꯇ ꯀꯔꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯥꯍꯪꯗꯨꯁꯨ ꯇꯣꯄꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ CoBRA unit battalion anina manipur lapase akhoi praja miyamna government of manipur su phona haikibani ko akhoi manipur da hanna peace hanjina bagi damakta akhoi masi hotna na bagi damakta center na akhoi CoBRA team CoBRA commando gi battalion ani soidana manipur da pirak ani haina lauram mani adu pisu pirak pirak aga masigi pirak paki masida akhoi ni yeng yabse CoBRA commando singsina battalion ani se hek yapada akhoi na hojik chatharariba CoBRA gi ama hojik activities yam chingda manda infanda patoriyo punma se madu pakhati mamangda DGP CRPF ki DGP na manipur gi matangda akhoi lagise akhoi di order man do lagiba CoBRA team sina any civil oisno underground oisno mo oisno nongmei pairaga public place ta na mafam nongmei paiba mkhaisdi akhoi chap chana action logani hat kini don mak hatokani haiba phau law thok khabani masi law thok khabani masi kana lot na toba te CoBRA sidi hawdom openly moina action holding ida moi media da phongdo khebo DGP na madu akhoi na yingjo kadabdi masi DGP amana CRP ki DGP mana law thok matamda akhoi da leriba manipur ki DGP or security advisor ado home minister aduga akhoi ki honorable chief minister mokhoi ki thodang yaudabra manipur da laga DGP amakhakna laga akhoi nongmei paiba uraba underground oisno ama oisno micham oisno paiba license ki nongmei phau adu phau paiba uradi koi hakni hena law thok khabne ba adu makha pon na lapam tamsida manipur da peace lakna bagi damakta lagiba CoBRA gi team masina battalion ani gi the order pirisi DGP pirisi mi hat hoy bane ba adu di madugi the chatharak ba hoji ki lairon bai faida toraga mi khra phare pulle ha tawra ko tawda male ko tawrudre do moi ka kankhre adu akhoi na hoji haijeni mo point sidi hairiba CoBRA team masina lap am tamsida khoi gi manipur da kyamuk na mukhoida leigade aduga to moi action punmak si kamaina chatharige habido koina yingbo pam parja manipur parja miyamna yingbo masangi aduga akhoi manipur parja khakna yingban ni yaroi manipur government na kamaina moi toribo action toribo punmak si kana na masi supervise tori honorable team segi knowledge lege toribra or home segi knowledge legi toribra aduga center kana security advisor da or DGP da high governor ga mokoi khatna toribado akhoi leribo government sina tumin ne yeng leribra haibedo akhoi yengba masangi aduna hoi leribo masigi topic ta yariba CoBRA CRP coalition with ZUF J ka Jenchui hana RONGMEI NAGA Council Manipur na allegation toriba asidi akhoi muhigi moina allegation tawning moi tobo ermane lauje bako maramdi asida akhoi na hariba asigumba pi civil organization singsu dungai aduga kokine su dungai akhoi nagan su ngai akhoi miten su ngai ngangna khabre ba hoji leriba hojiki da NSN IM ga kamsong ga su chapminaraga attack tawre dum ka blame tawi amarumda aduga hojik so amasum kanoga CoBRA ga Jenchui gi group ZUF ka coalition toga towen blame towi singma blame to sidi asida ide ahaman tin lowe aduga amara akhoi ni yengda basina hojiki CoBRA si tha khadangai ri lakpa CoBRA team se adudi haribo CoBRA team sina akhoi gi any underground manipur reiba underground singsiga aduga su suspension da reiba singsiga aidi hojik faudi moi negotiate toga aduga understanding laiga lairamgudo mandi gano khangna su khangna rom ki mandi adu akhoi mamang ngarang han so ma thokuni adu keno da sida moi gi peace ki CoBRA team la evdo okay na cookie sina okay welcome toraga toboda tokida tokibido kagino do civil singgi toriba organize toriba juda cookie singi underground singna noi pa open la pudira munnaraga torido
munaraga tawdigi madu moibo welcome to bagi function adu kai ki boko cookie sing na pa podigi CRP sing CoBRA sing munaraga tum to ki bele adu gadi had to ri bo pun moxi cookie sing chu negotiate adu han understand do purak kada mandri adu ga ji any akoi ge naga gi osnu mete gi snu moi understand le ngu da mande oji phauti moi blame to no budi yai amaka blame to no budi yai adu bu ai khoi gi aina hajening budi hojik le di ba blame to na ba game se manipur asumbo ngang da basi sahi ohum sta farmani khale jati ron man asumbo sungang ngang da basi kokin sungang da akoi miten sungang da nagan sungang da aduka pangan sungang da asumbo sika ngang ba duka oyeba asumbo blame game to na ga solution lakani haragadi aduna di aidi solution si lap thok weba ko aduna hojik to ribo punama asida amaga to riba amaga asina asi group chamin nai si group chamin nai si koki ga naga chamin nai aduga koki ga si jelengong chamin nai koki ga mete ga chamin nai adumana blame to no ba mut aduna di agency di punamak di ambasu oirmusiai aduna masi punamak asida hojik cookie singna ajiki biteng gida tawri badasu cookie singi media thadok khari yauri boka thadok kamai yauri dum tana si siri ba mi sigi pai ba nungmai si sing ji mi am si village gati natte na thum blame to nari madu lo mak chum musna te aram musna te ko sum yembon ton do observe to ba change ba punamak amana haibada chumba gidi adedi koina achumba puthok da kadano Haribada achumuk puthok do kana village guard ni habsi kana identify to do no or aduga lan hobuni habsi kana to do no government na record batungina phaba punba lakpa matamda o masigi village guard ni siri bisi village guard ne na aduga phari bisi village guard ne na or asina underground ni haina aduni sori badu kana na mami matha khangde mi ani di show hai mami matha utte hide Sorry, but me to hide it. Aduna, Siri, but me, Mammy Cockney hide it. I don't CoBRA get a soap the high, the village got a soap the hide it. Example, Aduna, a smile told you, Punamo, Asida Quina, any time the new point, how the Equina, Masida, told you, Punamo, Jati, who can never get to a Punamo, lame minariba, Jati. Amagi punama asekwe blame to na ba game si thadoksi thadorga manipur si ing tamna lapi ha bagi lambida akhoi sangsim bisi chungani aduga hojigi leiriba CoBRA gi intention aim ta hajegi CoBRA gi intention kai gi ramata Ministry of Home Affairs tharapon manipur da toriba assam fam busu mina thajadre naga ko nagaga ametena aduga cookie mission set le haina aduga masigumba tawnabam tamsa makoina chingnani ba mi aduna peace ki ngang kra tabi roeba asan fanna phatana ngang su ya roeba adui de makta adudi anobo makak puraga commando asigi expert ne le riba sino purakan sida both side cookie de su naga de su maitai de su punama asigi Tokriba issue sida solution porknaba aduga lamhen to him madu moina laksin nabagi damakta tharapane aidi lawjabane baka aduda hojiki maduda koina amakhakna ai haijegi hoji amakhakna haijegi CoBRA team si tawriba punamaksi misong mekhaina ba mongda tawbudi chumden lawi leron by feda tokibido aduna mi hapa adubu moina KNFP gi kadermian dubu moina combing operation chang sin ba saraga mohoina romo nanto hangibedo madu gumba lecture chatagadi manipur da moina lak torsu peace program begin nam than begin bakta tawra su madu ngamoina khalle baka aduna CoBRA team se Ministry of Home Affairs na manipur da peace program begin bakta aduga underground miam aduga leiriba numai paiba miam se laksin na begin bak lakriba asina achumba da tobiona aidi haini aduga moigi ya haiba moibu harau na tam okna bam famida numai pa ga free da asan fund da tobo mong da CoBRA toksilubuda CoBRA ki team da numai do ta lo bunlu budi ni ba wa thoga pungkai kai si aduna masi kumbagi achumba do khadi to pasunguni khalle ba ko natradi hoje ekoi tawribo pibom masida ekoina civil organization sing siga civil organization sing kana mi sangno
civil organization si kana mission no kana ki mo ngang ni no civil organization sing si manipur parja ki achumba da le na bane ba achumba le ko da organization sing sina aran to aran ba meeting ni su aran ngang ba cooking su aran ngang ba ai khoi nagan su aran ngang ba adu kana achumba ngang du no ba du achumba ngang di phau di ai khoi kam hai peace la ka do no aran ba ngang ni phau di aran ba ngang ni ba mi do mana la ngang ni ba mi am do adu achumba ne te ba ko adu na khoi mi ma sire mi ma hek si bam dam da cooking na happening nagana happening oh meeting happening sina happening na oi da part of am chum hajil laga le phau si masi gi de akhoi mature oi de bagi ni ba akhoi jati sing che luga ing na tak na le ba pam de ba jati ni ne mi lo khra ne ba ko ajuna masi gi topic de en hajaning ba di yari makhai se yari ba makhai se aran ba ngang bi ra no achum bu ngang si aduna kai gumba hoji praman bo police commando ma sibam tan bo commando ma kokin hatlasine example aduda example commando hapam da asu commando siriba mi adubo akoi village guard ni haro gadi ma gi facility do phang ma police ki facility do phang gi ra ba police me government employee ne ba ado government employee ba sibai commando do bo village guard ne sira di ado di mohoi facility di madu ma na torambo khona jaramba manipur da kenogi naga India ki nation ma ki state ma ki ngak na ba security force bo la na pu singradi madu ki employee oi ba ki right edu mangdra adu maina to gani adu supadi achum ba ngam bu na phai adu ga achum balom da aga peace pro na ba ki to view ham round re thamjige. Okay, thank you very much, Secretary. Ai oja paujal chaw ba lak chage oja mai bona kalam rom da yeng ra kan da khogi president rule si angtang review tor yeng ko matam da president rule si chahi ama phaning chit leram ba si da su kashu law and order gi khogi development di imu tum ogi de adu me tang da su dum partiality le ba gi mawong si adu da dum pen da na madu dai pelak da na mu khoi popular government ma oina thambiro haidana popular government si amu leire popular government lak badagi hojik se khoi gi ministry bo expand to bangam da na dum mak leiri oza adugi mathak te khoi oza paujil chawna so haibiro si yamna kakningai yawda wafam yawri ba law and order si phagatna bani haidana khoi gi force di hana gi lejari ba khoi gi force gi mathak se da access oina ama mukthajan last da CoBRA mukthajan khala ineba adu leiriba manipur gi khoi gi population ji ga haidi ratio hot padabo oza hendo obane mi si phawda hojik phawba khoi gi irang se control tawba ngambagi mahutta maitai ga kuki ga dang thoamba dagi amok kuki ga naga ga smain tawdana napak tan rei se oza masi excessive force later su control tawbagi ngambagi mahutta hen exaggerate taw rei se oza masi kari na oibe zang tang thambiyo masi yamna chumi manipur sta ji thoriba me 3rd ka 2023 sigi thok pa se problem thogadi masigi root cause se kama kai gi rom thoki bano da root cause do khang da di solution leite ba asing budi aduga hujiki metai ga cookie tonare haure masi kai di hauki bano do masi tang ta ba state government su puthok ta ba aduga civil organization su puthok ta ba the miyam center su puthok ta ba state government su puthok ta ba masi maram se sigi hauki bani ya do madu khang dri ngai marak da amuga naga ga cookie ga su haujila pa aduna naga ga cookie haujili sina kakam bagi issue buga thoki bano haibdo thoki ba punma ase akui amaga nusina taba maitai ga cookie nusina taba gi thoki bana taba luga naga ga cookie nusina taba gi thoki taba na taba thokpa issue makai se yongo ba kai me thada thoki bado
adugi release chapa juda counter blockade to counter to nei habdegi sumkhana badegi chauthoki be adu government su sumai chauthokani na matam juda lawrudre ajum lo singki ni hana lawrure adu chauthopna hele control to bungamdre adu ma leire ani subida na sigi koki anu madu lo sinna sahi om chaksil amdamda aduga sai hakiba koi penere mana hakido jitan hakido ai naga kuki ka kamai ma hoki am tan kai sui to yunga bodigi na hauraga ha yunga bo to sai kap de hauraga hoji misi bina thore aduga yum mai thana re le lambi thong chat yadre changsin na yadre amaga mak una bo ngamdre asimaina lakpa matam sida maduna ne ba adudi masi purmak kana control to gudo no aina haijin nambudi kanana control to gudo no kanana muka solution pokada no punamak ase adudi mapu si kana oido yu masi thori ba punamak asi solution kanana pokada ge bo aina sumi jabadi state government ga central government gi bathau ne basi masi center na oire ro pai ba ai center na lo ro ro se manipur si pai ri ne lo je ba ko state government gi khut leitre na ai lo je ba maramdi hari basing da hoji CoBRA de biting to riba CoBRA na sataga operation to raga mi misam hat pa khopa to ri opun ma se government manipur gi knowledge yaw to prasin da ai yaw ngoda mandre ba home se gi knowledge le ngoda mande onaba sim se gi knowledge le ngoda mande ba kai ko masi ko pang thok ka je moi gi confidence en amle bani secrecy ba kala jabni security gi aru home se da or simsada pau pi ga neba asi umba ko sing neba le hajo mian phongro to so moigi munungi maka understanding gi maka confidence le amadu umba piram mari yai do ai ni piram guda manda ba aduna state knowledge ya han da ga center da higher poda governor ga founder ga masi umba action ji tawna bagi da makta okay phona ka CoBRA na sathar ri ba asi umba sida ai state government yeng li ba hai si di mokoi si ya re have ni ba ko misam mafam satlaga hatpa toriba kap khaina riba amagi village gasing ka kapri ba khole puno ase toriba puno se state government ne yare na haibida haimam tho oiba kaino mo kham dreba noi tawun su hai dreba na noi tawdu ka henjile adumai tawdu mate adu mi asibudu kana lo identify to ji biteng le example biteng la ji tangsil lo CoBRA tangsil lo kap na re ko mo chu eba atop so si aure si aure adu siri ba mi do kana no identify to je kana to do no ba ma siri ba mi se mami mata si le do adu lo bi ya de ba kana no siri se kana mami no kana ge masa no ma kai thok to mami no hai ba ju su government ma thau ne ba ko praja ma thau na te ba adu so ri ba CoBRA so e ju kana ma bataling no kana ji state ka mistake no ma si aseng ba CoBRA na to sajin na bra ha bi su government ni yeng ga bne ba adu asi ko punama asi government ga ma thong ak ni adu na masi to ri ba punama asi kamba ai asai kitang supplement ok okay editor harum ba hairam ba adu security forcing si na ji manipur da aji su pom sari bani ko aji so national highway 37 asi se khoi gi petrol driver sing denki thangbo sing thawak le bi sini mas kai gino mas le bi si kai gino ma manipur praja miyam khangla bra ba state government khangla bra ba manipur le bi si so miyam khangla bra ba kai do no driver sing na koi to gari starting pyro le bi si kai gino thijin ba yaw bra ba chumna ma lepe hai pen de ba chum phong do budun ni ade kai de bo de lepe bro wa bse ma koi miyam de media da thoki ba matung ni hai ga di ai koi highway da sapada koi security force matik sa dre ai koi da nungmai pai be singna harassment to re ko le tax khom da koi ngam dre khot re aduna ma se koi saring pai ja ro he na protest tori ne ba adu di tori ba adu kanana no ba harassment tori du kanana no ba madu kana ring sin pham thok ke ba central force myam lady
state force myam leri moi mathau ne ba tori ba mi sing do bu phagat pa mokoi bu kana to bu thiga pa si paja ne thiga da ba te ba state force central force and thiga ni modura khoi gi mane central gi intelligence IB gi leri law gi leri na state gi intelligence leri asi punamak na loi mak khangli bu pong ka ni azamai ban sa maram ta thachage aduni haji ozamai bona haji khoi petrol ji phangaroi na queue le na dana tawri se starting thadoni en ko sida khoina mu yeng ba yari se illegal extortion se chathare ha ba si ngasi ngarang gi wari na te boja adok lamate kuira ba wari ne ba masi gi extortion gi wari si di adui tardi haji se lairiba situation si de excessive force su lairaba adui targadi lairiba national highway songi akoi gi imphal to dimapur road si hojik naga gi gari kara thoki bisne masi de si de su am kaino tawdana laire jiri gi lambi si lambi ya da ba kaktana tana masi de extortion ji akta roi bi ne boza handak tho idune ba si de gi si baulan ba de si tho I pesa to ena adui targadi tasena excessive force su lairaba si da ROP phajana thamdriba kari gi no habagi wahang tasena extortion gi taunabagi damakta thado abra ayaba pirabra haibagi wahang amsu oza chauna leiriba kaigino abda khulai makhoi sing ngak sena ba khoi gi force matik sana leitaba natte haboza leiriba neba leina ngasi khoi gi petrol gi puba tanker singi drivers singna starting thado ani na tawraktana oza thau phangaroi na pakhatna dana hojik tawri sini chen leiba midi paisa leiba midi tanki full hapok doini paisa leitaba khoi di lupa cham chani hapok na tana oza pokjel jawba hapninga su upai leite haiba oza si tasengna aswamna excessive force leiraba sibo hariba national highway singsida mapung phaba kaino si thamdriba se Tawoina illegal extortion tau bisida su adum lengak na support tau rabra kanagomba kanglup kharagi political party kharagi akhoi gi representative kharana dum makhoi gi vote ta kanana bagi damak ta thado abra haibagi wahang si jo sa hang baya ba chauna wahang am khak thoklei boza jama khata be adida hoji hariba question ja sum mayam ga uri hoji highway ni se extortion Taumandana, state government, state forcing, masi tauhararoi, Pazamiam na complain lady music. Pazamiam na Manipur, Paza Pumakna, Jati Punamakna, masi extortion had Madigi, highway problem, the Koi Posema Mantanka, Kolapa, Asigi, pressure, Lapamiamda, Equimiamda, setting Pangeva. Masida already, Masibu, Mayamgi, our setting, Coxi Hagadi, Kana, Goming, Matoricano, extortion to be seen, Karai delay. Kanano identify toraga mugu mangan ba pha ba haibsi the ka oire ba asing mo pakhara pa matam sida akhoi praja singi wakhalunda akhoi kai phauge ba ajuna leiriba highway sidi manipur gi demokta lifeline ni haribini ajuna lifeline sida extortion tawba open the extortion tawba sidi mayam manipur praja punamak ne pamdi ajuga government su pamdi ajuna leiriba extortion tawriba punamak sibudi government na ngamda bwane ba ngamna gi fa ba summe ba ko pharaga mohoi dubu extortion tawhandana tawba sim government mathoni ajuna masida pom tam sida hojik la pom tam sida aikhoi leiriba hojiki ngasidi haukhre hauriba si kana ga wari sadu no ba hojik starting pyro hare minidi aduni starting py han ne kana ga wari sadu no ba paijer ro hen lauriba extortion to bugi bakta aikhoi paijer ro habidu lebi budu government na starting pyro habidu wari sanadu dira extortion to ribo mi sindubo wari sanadu dira masi ani de ne ba koina lawde de aduna government na mathodi extortion to ribo mi sindu to hondana ba habsina permanent solution oido ineba adu starting pyro mi de thema ka ekho matik sa ba security pige amatoge halga thema thabu nateba adu permanent solution nateba hale riba nohina sapda kai da ni kai da mo station to ga pisa kha kongwal area do
identify toroga government na chap chap force ama lega madu area do central force state force yaoraga madu extortion toriba mi singdo gari khambi ade chalo non stop astakadabne na to wi gadabne ko gari khamda ji pshala udredna adu mo police maka puthoraga to bi bo mathau tai ko aduga masiga loina na masi solution punma si puro piana bagi dong ta ini kitang thamjaning bo point maka ai tenta na thamjage masi punma manipur da sahi changsilakpada jiki manipur da awa bataraba jati punmak na jiki physically separate oina leinaraba masigumba si solution amaka puraksi haragadi aikoi government of manipur da aina appeal to janingbadi hariba leiba security force da ina han haijage manipur le si ayamba ARs leire aduga RF leire aduga CRP leire state commando leire state police leire aduga ka asi singsiga adu manipur da leiriba CSO miamche CSO miamche koki gishuni naga gishuni metai gishuni asi singsiga masigi understanding amaka purapang ngamna bkhotna bada kana daka oigeba adu matamda state government daka oiba masigumba ani marakta kan security bu public thajadaba security singina civil organization singsibu thajadaba asigumba leinabade gishu solution si proper lambi si laptop ne lojeba ko masi si lambi si amaka edi pura khaningi adu ngasi so ina sum media da ujapada akhoi ki Zomi Council Manipur na aje honorable chief minister dala aka khola to yi ai am appreciate to wi ajuna majo honorable chief minister so harau rau na to biba aduga moin su yamna ke haini openly oina la aga akhoi ngangi ba miyam do sum ta bada akhoi amaga sai ahum che akhoi na kino to rure adubu akhoi si la pa se sum ma khoi ge thamoi da nungai ba phau ba ko ba to asingom ba se da ka we ba Zomi Council na madugi step lo patagati cookie impeach lo bi over aduga United Naga Council lo bi over aduga cookie impeach lo bi over aduga akhoi sino CSO singi laiba kokomi khangde UCM khangde amuko khangde example mo singsu adum da honorable chief saka arau te amna gi purok pian bagi akhoi sisu purok aga akhoi punna mo himna bagi lambi do amaka purok pada akhoi mateng pangge habse government su mo akhoi su changsilaga haibam bathau tadra adu aga di akhoi ingna sum hingni phau manipur state lady phau si lady minari ba jati singsibu sum khanna sena daga hatna tupna raga leraga lengani habadu di akhoi khangum jeba no solution haiba amaka daka oeba solution do la pinabagi namota masi khoi idea appeal to janingi aduna masi amaga su ai iro bata hajege manipur problem chi solution laksi hargadi hoji mi jati ama bo ai hakeni jati ama bo ai na hakeni haibo wakhalon che thadok seba thadораga akhoi amata oina leiminaraga manipur gi namota ing tapna leimina si haibo da hajege aduga koki singi MLA singda aina last appeal to jege akhoi manipur sida hariba nokhoina manipur gi state amagi representative oriba MLA singsina separate pame openly toraga hariba lamhen to henba terrorist singsiga underground singsiga manaraga masida changsin lakiba khongjang sidi handok pa chungani na last thamjegi yes thank you very much, very true.